KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi General Secretary Jong Kamau Korwat District Sports Association uba pi wanyang haka arpau tarik upana jileo arajar arpuar ula play perda ya ke lempung yelek kai jong ke First Division mat ke Super Division jong usnem arajar arpuar arpulai da ke bayat relang mat ke office jong District Sports Officer ke Southwest Khasi Hills District haka ni ke lempung yelek kai haka First Division kidon khat art ligi kinhon ki balaya shimbenta kat bah haka Super Division pan kidon Pratli. Haka snisdang jong kani ka lempung ya kun jong ka First Division ka Ku Chaprang Sports Club kalaya kun persya ya ka Marshilong Sports Club ha ka bakilaya khaj klem don manoru bala ban pinki ya ka jar kat bah ka Super Division ka jingya kun kala long hapdeng ka Mauko Pet Sports Club persya ya ka Rangjadon Sports Club ha ka baka Mauko Pet kala penlim ya ka Rangjadong da laiko le iwei Hashwa ban penlong ye kijing yelek kai Kamau Korwat District Sports Association kum ka dak ka jing snok ti lang ha kijing jia bas ngosi ki bala jia ha keleng jong ka jilla kala penlong ye kijing singap jar ka bashiminen te letek ke ne ki no utsu ye kijing long ka mariam ki sin ba ki ni ke tiyo project untuk galong te asitu ke mau ni ba kali tournament di chongi aduk ba ngi kenduk aduk ke MSL te ngi kenduk su ye gaban penyet mat hamtam de ke sport division te ga ginas pendebru hadin jong ke kane ke cingpang corona timbal ladlo nila pendep ya ke final tentang imut mastang yang ya ke first division ba dia ke sport division ke le ke lokme ke mariam wala taru Yenum do jingkerman ngai bahagini ngit sini kemarin alat yang ini bagi penyet mat ya kini kicing ya kai teji sang don ki request ki jomi kari kisi beri banwan te trainer ki kacinglong cingman juga ni ko buat presiden jini betam disi tuna banedor kat mari hapan be ai jika mungkin jong kari kicing tuncut tu kemarin maka ilmu sesuai kiri sport, ia sekunduk part ia kibarok, aku part kepor utama, aku bagi dia komputer utama final. Ka league kemudian ka first division jondus nam arja apoal. Dia por nimkwa berpenslam. Nama bagi sayok sibet ya ka jingpli ha ka por ba ka gang ya ka super division. Ha ka ni ka terima komentar. Isukwa ban kerpak hilang baru kipai ba. Ni hange bana kaliang juga kum ka MDSA kum kadak juga jing ya don rekat jing ya solan na kota ki pramsim ki kodor ki klak no na daw juga jing shop juga ki bor juga mariang haga ni ka tayo kula dep kum kadak juga jing solan kum kadak juga jing dor bentalam bat ki longying ki longsam jogini ki kendo ikini ki jingjia ki susi ni ketika por ni tempau dah kaba nakaliang jo ki players nakaliang jo ki official ha kaba ki yo bandeng yo ribbon ha ki ki jong ki players bat ki official ha kaba longkum kadak jong ka ji don mentalen ka jongi lem bat ki longi ki longsam ki belamat ya ki jingjia ki basusi de kani niat ba bagani kadak juga jing pau ka jungi ba nginget ru ba om ta bagi pau kadak mereka mensip jungi ru kadon kat lam bagi kilong yang jong kibe kedok ikini kijing jia ki bersusi ha kini kita yau ki